Are you happy tonight? Ste šťastní dnešný večer? I want you to understand something. Chcel by som, aby ste niečo pochopili. I want you to listen to me very carefully right Prosím, now. počúvajte ma veľmi pozorne. This is a very religious part of the world. Toto je veľmi náboženský kút sveta. We've talked to a lot of people here this weekend who told us they are Christians. A hovorili sme s množstvom ľudí tento víkend, ktorí o sebe tvrdia, že sú kresťania. One girl we talked to today said, "Of course I'm a Christian." A jedna dievčina, s ktorou sme rozprávali, nám povedala, jasnačka, že som As if to kresťanka. say everybody in Slovakia is a Veď Christian. na Slovensku každý je kresťan. But I want you to understand something. Ale chcem, aby ste niečo chápali. Going to church does not make you a Christian any more than being in McDonald's makes you a hamburger. To, ak chodíš do kostola, ťa nerobí kresťanom o nič viac, ako to, keď chodíš do McDonaldu, to z teba nerobí hamburger. It's not good enough that your parents went to church. Vôbec nestačí to, že tvoji rodičia chodievali do It's kostola. not good enough that you were baptized as a child. Nie je dosť to, že ťa pokropili vodou, keď si bol ešte nemluvňa. You could be the pastor of the church and still be on your way to hell. Mohol by si byť dokonca aj kazateľ a byť stále na ceste do You pekla. could have a choir robe on and still go to hell. Mohol by si mať ešte aj bielu róbu z choru a stále byť na ceste do pekla. You could be baptized and still be on your way to hell tonight. Mohol by si byť aj pokrstený a stále byť na ceste do pekla. Because none of those things have the power to save you. Pretože niektorá z týchto vecí, čo som vymenoval, nemajú moc ťa zachrániť. There is only one thing that can save you. Existuje iba jedno, čo ťa môže And it zachrániť. is the blood of Jesus A Christ. to je moc krvi Pána Ježiša Krista. Tonight, amen. Amen. Tonight I want to talk to you about the precious blood of Jesus. Dnes večer by som chcel s vami hovoriť na tému vzácna alebo špeciálna moc krvi Pána Ježiša Krista. When I was a little boy growing up in the church, we Keď- used to hear a song. Keď som bol ešte malý chalan, vyrastol som v cirkevnom prostredí a zvykli sme počúvať takú pieseň. It went like this. A išlo to takto. There is power, Leží, power, leží moc, wonder-working power víťaziaca moc in the blood tej krvi of the Lamb. baránka. Do you know that song? Poznáte, kresťania, túto You pieseň? sing that in Slovak? A spievame ju na I'm Slovensku. so happy that my interpreter is also a worship leader. Som rád, že môj tlmočník dnes Come on, večer. let's sing it together. Dobre, takže ju zaspievame Sing spolu. it. Leží moc, víťaziaca moc v tej krvi baránka. Leží moc, víťaziaca moc v tej krvi Spasiteľa len. Hallelujah. Halelúja. There is power in the blood of Jesus. Krvi Pána Ježiša Krista je moc. I was thinking, talking to Mike and to Todd earlier today, Som rozmýšľal, keď som rozprával s Todom a s Michaelom niekedy po obede. and we were talking about that scripture where it says that there is great rejoicing among the angels when one sinner repents. A hovorili sme o tom mieste, kde Biblia hovorí, že ak jeden hriešník činí pokánie, ak ľutuje svoje hriechy, v nebi je obrovská oslava. And the thought came to me, why is it that the angels rejoice when someone repents? A napadlo mi, prečo je v nebi obrovská party, keď niekto na zemi ľutuje svoje hriechy. And the Holy Spirit showed me something. A Svätý Duch mi na niečo ukázal. You know, earlier today when we were praying, a person got up out of a wheelchair. Keď sme sa dneska modlili v priebehu dňa, jeden človek sa postavil z invalidného vozíka na tomto I mieste. didn't see it, I was in the front. Ja som to nevidel, pretože som bol ďalej od tohto. And it happened somewhere in the back. A stalo sa to niekde ďalej. And when the people saw the miracle with their eyes, they A began keď to rejoice. ľudia videli vlastnými očami, ako sa udial zázrak, začali sa radovať. When you see the supernatural take place, Keď vidíš, ako sa udeje čosi nadprirodzené, you cannot help but to rejoice. nemôžeš si pomôcť, ale budeš sa radovať. And I noticed that people often don't have the same reaction when someone
becomes a Christian. A They don't viem, rejoice as much. že ľudia nemajú tú istú reakciu, ak vidia, ako sa z neveriaceho stane veriaci, spasený človek. The Bible says that the angels in heaven, they rejoice. Ale Biblia hovorí o tom, že keď to vidia anjeli v nebi, tak oni sa Do you teda know radujú. why they rejoice? Viete, prečo sa radujú? Because they see something that your human eyes don't see. Pretože vidia niečo, čo ty svojimi ľudskými očami nedokážeš vidieť. They see that there is a great miracle taking place every time a sinner repents. Vidia, že sa udeje obrovský zázrak v každej chvíli, kedy hriešnik oľutuje svoje hriechy. Because there is a supernatural work that takes place. Pretože vtedy sa deje čosi nadprirodzené. I was there the night that Mike Dow gave his heart to Jesus. Ja som bol tam v ten večer, keď Mike Dow učinil pokánie, oľutoval svoje hriechy. I remember it. Ja si to pamätám. He looks very handsome here tonight with a nice suit On on. teraz akože je veľký feší, teraz chápete, pekný oblek, všetko je vyžehlené. But that night he did not look so friendly. Ale ten večer, o ktorom hovoril, vôbec nevyzeral priateľsky. But I watched what the Holy Spirit did. A ja som sa pozeral, čo urobil Svätý Duch. The Holy Spirit took him from lost and full of drugs and full of disease. Svätý Duch ho zobral ako človeka, ktorý bol zlomený, plný drog a plný chorôb. And in one moment, his life was transformed. A v okamihu jeho život bol zmenený. My friend, that is supernatural. Can you say amen? Priateľu, toto je nadprirodzené. Môžeš na to povedať amen? Salvation is supernatural. Spasenie je nadprirodzená vec. And it's going to happen right here tonight. A stane sa to aj tu medzi nami dnes And it's večer. going to happen because of the blood of Jesus Christ. A udeje sa to kvôli moci krvi Pána Ježiša Krista. The blood of Jesus is the most powerful substance in the whole world. Ježišova krv je tá najsilnejšia substancia, ktorú poznáme v celom svete. If you have a problem, Ak máš nejaký problém, let's say that you suffer with headaches. dajme tomu, že máš silné migrény You go to see the doctor. a prídeš k lekárovi The doctor will prescribe to you a pill for your problem. a lekár ti predpíše pilulky na tvoj problém. He'll say, for your headaches, take 2 of these pills every day. A povie ti, máš migrény, zober dve tieto tabletky denne. So you will go, you will take the pills, but then the next day you have another problem. Zoberieš si tieto dve pilulky, ale potom príde zase niečo ďalšie. Maybe those pills made your stomach feel upset. A možno, že ti bude špatne v žalúdku z týchto piluliek. So you go to the doctor, you say, doctor, I have another problem. A prídeš zase k lekárovi a povieš, počujte, sa mi vyskytol ďalší problém. He will say, no problem. A on ti povie, nie je žiadny problém. Take these pills as well. He will Napíšem give ti you another ešte tieto prescription. tabletky, aj tie si daj. For every problem, he will prescribe another pill. Na každý problém ti dá nejakú tabletku. 5 problems, 5 pills. 5 problémov, 5 tabletiek. 10 problems, 10 pills. 10 problémov, 10 tabletiek. My friend, when you go to God, he does not have a different solution for every problem. Priateľu, ak prídeš k Bohu, ak prídeš k Ježišovi, on nemá iné riešenie na hociaký When problém. you go to God, he only has one answer for you. Keď prídeš k Bohu, on má pre teba iba jednu odpoveď. And it is the blood of Jesus. A je to krv Pána Ježiša Krista. If you say, God, I'm sick, I need to be healed. Ak by si povedal, Bože, som chorý a nutne potrebujem He'll byť say, here is the blood uzdravený. of Jesus. A Boh ti povie, tu je moc krvi Pána Ježiša God, Krista. I'm depressed, my mind is troubled. Som deprimovaný, ma máta v mojej mysli. Here is the blood of Jesus. Nech sa páči, tu je moc krvi Pána Ježiša I'm Krista. addicted to drugs. Prepadol som drogám, I'm full of hatred. som plný nenávisti. Here is the blood of Nech Jesus. sa páči, tu je moc krvi Pána Ježiša I need Krista. my soul to be saved. Potrebujem, aby moja duša bola uzdravená, Here's the aby blood bola of Jesus. zachránená. Tu je moc blood krvi of Jesus. Pána Ježiša. The blood of Moc krvi Jesus. Pána Ježiša Krista. God's solution for the problems of the world are one. Božie riešenia na ľudské problémy sú v počte 1. The precious blood of Jesus. A je to silná, vzácna krv Pána Ježiša Say Krista. amen. Môžete povedať amen. Tonight I want to talk to you about 4 things. Dnes večer by som chcel hovoriť o 4 veciach. 4 things that the blood of Jesus has the power to do. 4 veci, ktoré dokáže urobiť alebo spôsobiť krv Pána Ježiša Krista. Number 1, it cleanses us. Poprvé, moc krvi Pána Ježiša nás očisťuje. Everybody say it cleanses us. A povedzme všetci spolu, očisťuje nás. Come on, say it louder. It cleanses us. Povedzme to hlasnejšie, očisťuje nás. This is what
1 John chapter 1 verse 7 says, Je napísané v 1. Jánovej epištole, v Biblii v 9. verši, the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from all sin. je tam napísané, že moc krvi Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. Amen. Amen. Notice it doesn't say that the blood of Jesus cleanses us from a few sins. Tam nie je napísané, že nás očisťuje od niekoľkých hriechov. It doesn't say that the blood of Jesus cleanses us from most sins. Ani nehovorí, že nás očisťuje od väčšiny hriechov, It says all sin. ale hovorí od všetkých hriechov. You heard evangelist Todd White tell his story. Počuli ste, ako evangelista Todd White hovoril svoj príbeh. I don't have a testimony like he has. Ja nemám taký príbeh, ako má on. I was born into a preacher's family. Ja som sa narodil do kazateľovej rodiny. My father is a pastor. Môj otco je pastor, My alebo farár. grandfather was a pastor. Môj detko bol pastor. My great-grandfather was a pastor. Môj pradetko bol pastor. My great-great-grandfather was a Môj pastor. pradetko bol pastor. 5 generations on my father's side. 5 generácií pastorov z otcovej strany. I was born into a home of godly parents. Ja som sa narodil do jednej zbožnej rodiny. I was never addicted to drugs. Nikdy som neprepadol drogám. I've never been arrested. Nikdy som nebol zavretý, I've never been zatknutý. an alcoholic. Nikdy som nebol alkoholik. The first woman that I ever slept with was my wife. Prvá žena, s ktorou som strávil noc, bola moja manželka. My testimony is not so exciting. Moje svedectvo, môj životný príbeh nie je taký vzrušujúci, But can I be honest with you? ale môžem vám povedať niečo úprimne. For many years on the outside, everything looked good. Mnoho rokov zvonku som vyzeral úplne dobre. I knew how to go to church Vedel and som, to be a good Christian. Som vedel, ako chodiť do cirkvi, ako chodiť do kostola a byť dobrý kresťan. But my heart was full of pride. Ale moje srdce bolo plné pýchy. And I was full of religion. A bol som plný náboženstva. I was full of self-righteousness. Bol som plný samospravodlivosti. And let me tell you something. A rád by som vám povedal, There is a sin that will damn your soul faster than drugs. je jeden hriech, ktorý odsúdi tvoju dušu ešte rýchlejšie ako drogy. Faster than alcohol, faster than adultery. Rýchlejšie ako drogy, ako alkohol alebo smilstvo. It's the sin of pride. Je to hriech pýchy. And there are many of you here tonight. A je mnoho z vás, You say, well, I'm not like Todd White. I've never been a drug addict. ktorí si povedia, ale ja nie som na tom tak zle ako Todd White, lebo som nikdy neprepadol drogám. My friend, you need forgiveness as well. Priateľu, aj ty potrebuješ Božie You odpustenie. need salvation as well. Potrebuješ takisto Božie You spasenie. need to be washed by the blood of Jesus as well. Tvoje hriechy tiež potrebujú byť obmyté mocou krvi Pána Ježiša Krista.